Okay, the Kellen Bishop Facebook page pa nina ang wag ngay. Tulad takit na kaom napen kalang veng hina tuma kum som lai tung nila som leng March ka khong ina ke kalanga tom ve om ngay na lom de kyang ho ina mo hin tu ni katun ki zo chena tampi tak zon na kilam dang ina hi kalang veng mum te ading the lamdang gob lo ding mo ai song ina hi khosung lam ke lam khong pana om te ading ina kalang ja pen mo in cha ta kibang kim le paung la kom ning to ta kisu ina ka phok khat tuma kum som lai tu piang khat ong gen leng mo tuma kum som lai March kha ni guk ni mo ke kalanga chia pheina lom dang ta ki kho ni na to chang wa pa ma tu la ta ka jain mo tu la ta pen just kuya mo tes kuya mo hi ching to tenga va paina ta kha zo chang ina phong khong va ni na leizong lo to lai za thum la som nga khong bek ne ni to jong khasum san ki pet chi dan hin to pen ka chia lam chang bus do hi Bukit Tinggi bus stand pana Kalang bus stand atuangin to changa Kalang bus stand pana bus la ina to changa to ke cha phai ding ma ni na wa ke Kalang bus stand pena to ra ka chia ding pen Mid Valley katun dak changa mi atam no Mid Valley pan tok ta hin ke I mu ka ja ka khan lo la ko manom no lo bus ma ka tok su la ke to pana puten ong man le ni na ka ngong pan ong koi na to changa đây là bên này chính mà cái mình chính thông kia nè lock up kia nè ni guk khong tot lock up xuống ẩm ngay mà hiện nè tôi đang khen tôi khi giờ chính nè kalang bên cái tung bạc non lo kalang bên cái tung kik bạc non lo nè khát về không biết sangam để khá bài bạc mà tôi khi giờ chính nè hi bên tôi nè cái khát về bài chính này thật chính nè kim le pam teng kabo kapai kom to dana video ahoi kisai kop ding la kalong sum sok bal loina to ni mung ta mo poi pa hiu nge to kapai kom ina hi video ong kisai hi nge okay lung da me